kwebaza Honorable Aga olw'ebirowoozo bino byonna byaleese ebibye n'ebyabayine ba member of parliament. Ensonga ey'okugaita n'okutwala w'ebitongole ndigigema eside n'eside. You know, government yange ekola ekintu tusoose kwogera ku masanalaze. Okwera tusoose kwogera ku masanalaze gano. Lwaki muli kubona amasanalaze tigali kukolebwako? Nti twatoola nankadi projekiti eyo twayitawo ekitongole ekyali kiri kutambuza amasanalaze. Twakoba nti tugayizeeyo mu ministry. Aye tukoba okugayizayo mu ministry, twatoola olwisi n'abakozi beena abo abaali mu ministry, twakoba nti tujja kubagoba bwe baba ni qualification ng'era bayikiriza okukolera ku terms and whatever the ministry bajje bakole. The same people be muba mutayireere tibasobola kutambuza program ye baali bakolera eno mu bitongole ng'ere baali bafuna kindi. So kyova tubona nti ministry ya energy eri kusafaringa, ba contractor bali kusafaringa, batewaaya kumiti abadde nonaku baadi nonaku olw'okuba bakali kutapingira ku masanalaze niyo batwalire transformer baida baadi beda bo baaditwala olw'okuba amasanze gakali kutuukayo olw'okuba twatoolawo era rea olw'okutola twatoolawo rea nga tukali kuba beetegefu. Rea rural electrification agency olw'okuba tuli beetegefu. Era ekintu ekikabiri muli ku ssaawa zino muli kutwogera tuli kwogera lutalo lwa Mwanyi lwaki emwanyi nje kukukobera ensonga lwaki ba member of parliament bali kukaya n'ogw'emwanyi. It's not of what the market is, not of the quality, it's not about what, but galiwo interest ndala olwo mentioning ekintu ekyo nakoba ati nze be bona baba okule kigali but eyo ndi kuida balikola kusanyusa balonzi ndi kuidayo. Ebizibu bye muli kubona mu masanalaze bitujja okusafalinga nabyo ni umeme yetu likuyitawo. eyo yaviirewo yona tujja kusafalinga the same because era tujja kukola ekintu ng'era galiga ekiri kubulaku abali nkotinga bali kotinga tunali ku radio olunaku gundi nga tutandise okubona embera etujja okola ki because tukola ebintu nga tituli beetegefu. Lwaki tuli ku nze kabiri ekintu ky'emwanyi nze kyantwaire ku nsonga yindi nze bino eby'okugaita n'eby'okukayana nze kyantwaire ku nsonga ya bwe baali bali ku debatinga ku nsonga eya diary. MP mulala yasirisa beemupi bano baaga yabakoba ati imwe muli baana abaidana nyina mutogera ku byamata. Togera ku byamata nifa abaide byamata mwana la chai wa bikale muleke yo dayare chai mugumu muleke bageta dayare authority corporation authority mugireke efwewo kubezira kye tukoleire nga were mu mata bware mu mata basi lisabano webikadoka mule bikale pegano Buganda bwe kyaize ku Mwanyi yakyetiise yakyese kyayo awe nebukiza nti busoga ekyaife n'ekiriga aga ali kukayanira kyeyo eyo kyebali kukoba ati MP werusoga aji niwo oli tutabula buti asituike kyokoba ba aga bali kulwana lutalo lwa Buganda anti ndi kukobera nze following parliament oba ndi kutambula oba ndi mu office eisimu lyange lino nga njitaaku nga following member wa parliament baali babiri ono wuno aliwo babeeta ne statement yakola ekigemaga nti abo baana baida nangi batogera ku mata nifa baide amata. member of parliament No, I can't. They have no moral authority. Sobola kumwidukira lina. Bazira moral authority kwogera ku nte ku mata nifa abaidi mutuleke twogere ku mata. N'owundi yagema akazinda alera wa Western Uganda. Era yayogera kirala ekyo. Bwe kyaidye ku Mwanyi. Era abali kusitukira mu kwogerera Mwanyi.
n'amaani gonna ba kitundu kya central. Nze nga nkalina kujja kuyitawo Uganda Coffee Development Authority. Ife Busoga inyeneko nti ganaabaawo eri ekitongole ekindi kye bali kwenda okugaita. Ife Busoga kikye tuli kwogerera tulina kye tuli kukoba NPA Mboli Maido Muogo kuba bali ekiri kubakayanya ne bali ekiri ekyaba streets ne beta bana abaida nanina olwokuba amataga bali kufuna moki HAJJI oli tuvuga ngeri. So bano toli kitwala nti waba batuufu oba ti batuufu ayo oli bona bali kulwana lutalo lulujjo ndi kuida mbakobere nti waba batuufu oba ti batuufu buti okiziza ku bya Busoga aye ndi kubakobera era ndi kukibuuza ino nti kire kyayongera okunzibula amatude ebirowoozo naki Busoga kuba baganda mind you emwana diri ebugisu emwana diri ekasese emwani na sawa dino ni West Nile diriyo aya abaganda badeti senti nibeneki nibene mwani era bali kuogera ne authority yo balina company emwanyi terimba nga balebo bali kuogera ku kyamata ngero oli kukibona nti n'aba asala bati nibasala nibasaliriza nibaide ne Buganda ekiboga baba ire bali kuigalanga weno Uganda Diary Authority ngere bali kuigula obyuma bitandise kukola yogurt naki ekiboga noyo mugasha yabaireyo wa by the way minister ya obani yasokera kuncho maide minister Bright nga bali kuigula obi mpega ife chetujjo okukayanira nga bali kuigala wecha ife shi HAJJI mu byo bakayigala iwe kiriwa kyobo n'ekibakosa mu byo bakatoolawo metu linachi bali tuigaire bikado bikado bya kusoso size aye ndikujja kuchema okay kiumbe umbe mufuzolo obudaki ensonga ye mwani efuuse political titukali ku kituufu tuliku olwokuba omukulu wa Buganda Katiikiro Mayiga nga bakatandika okwogera ku KUGAITA ebitongole bino yakoba ati ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority mutakigemaku nga bayire w'obutaikanya ow'ekibiina kya Nuupu ni Mayiga mpegano omukwano guteekwa okwira bakola ekintu ekifaanana ekibagaita. It's just political. Era bano leka amale yo weno da kuida. Era bano buti ole oyogere ku principle. Bano emba ndoza nekikukosiza kikuniwalire. Oli mukwano kwa. Bano mikwano gyabali. Bali kuba yamba kubuyambe. Amesoko yele kuona lebaga. Toli wachi? Sebo HAJJI. Oli kwa mukwano gwa Buganda nze tiri wanu. Nze ndiwe kamalize nikano. Kyoliko bakyabulimba. Kitya. HAJJI emwandino imwe muyinzo kiringira mu mbero tineyo. Emwandino muiteeka mu batale muntu to provide for a coffee auction system. Era bw'osoma n'ojja wansi mulimu engeri ya bidding. Emwani dino waliwo oluko oludigema kudiga bantu balubatu abalijjo ngera bwe bali babisekule mu pineti ate bwe bali mukulu mwana yako bati ninze pineti obo likitegeera so otalowooza oti kiriko mabwa wano emwani balijadiwa omuntu okay ayo nalala mukudiwa omuntu omulala nga baida bali kusoloza ku nga badina zibunage nga bakusasula buli gataba kuvugania nga waliwo monopoly nti mwami Shamiru byakika yenkana aligula okereka HAJJI tandise okutya programu eno kubanga esaawa diri kumbeto HAJJI kumala leka HAJJI amale yotwire yoli okobye kuwano oti Shamiru ni moderator ati ndikumwedusa leka HAJJI amale ndibo ne dakika programu tunavaamu nga bantu twogere tubayi useless honorable aga member wa committee ya trade
okiri oidi nga abantu okuimportinga omuceere bagugabira ku bwa permit okidi ekyo abantu okuimportinga omuceere Tanzania bakugabira ku bwa permit lwaki tibagulekula buli muntu wa sente dajje Tanzania agule lwaki bagabira ku permit okizira ku buzibu okida lwaki ekyo takirwanisanga lwakuba ekyo omukulu ekyo takubanga kwati omutyere gwange nekisooka ekyokubiri abantu ti mulala ti babiri bali mu 10+. Mwani bali kwendadiwa 1 person oba babiri bano nze mbakobeire nze netolerere yona aye nga omulama gwange ono kyali kubona ekikye ninze kyena bwine lwaki bali kulumuko lw'amayiga lwakuba ekyo ate nuupu erikwenda kwerongosa ni Buganda erikwerongosa ni mayiga nekiri kuleeta olutalo lwona ebya penalty bisobola okubaamu but the question is penalty or not penalty abantu bagansi banafuna esente lwaki tebafune ekyo